Shalgra Tripura Hangkorni Shalthang Ludowa TFDPC Rabar Bulungni Officer Incharge Photik Jamatiano Shewoi Rohorna Hinmano Kitingai Khorang Tishalaika Shamong Tangnai Rok Shewoi Rohorna Nibagai Dagimano Roshawoi Nahana Nibagai Kadamung Funuglaika Bulung Bishigono Shanmarokno Tomung no Shupungya Hinke Fashanli Simi Shamong Tangyawoi Tongna Nibagai Shaklaika Shalgra Tripura Hangkorni Shalthang Ludowa TFDPC Rabar Bulungni Officer Incharge Photik Jamatiano Shewoi Rohormanotei Khorang Tishalaika Shamong Tangnai Rok Sangrong Shalfungni Damchuku Tamani Sibi Bulung Bishingo Khorang Tishalaika Shamong Tangnai Rok Borokni Shanmung Kha Talchuku Shikangno Barjano Yazakmani Asuk Jora Kishi Shauno Bulungni Hamkrai Khlaijaka Shamong Tangnai Rokni Jungzal Rokno Shika Khate Kabangmo Shamong Tangtini Yakobuk Photik Jamatiani Shamong Tangnai Rokni Koksil Samong Kha Bini Tuidul Mumbai Bulungni Shamong Humungo Kukruktai Skangkha Haini Bagai Atom Sabono Shewoi Rohornani Hinai Kok Chap Sakmanotei Borok Khadulaijak Tabuk Orabar Bulungni Shakawo Nukhung Khung Rasha Dokji Khathonei Tonglai Jamani Shamong Tangnai Rokni Wanama Hinke Katal Officer Bardawa Achokhe Ongoi Tongma Hamkraini Shamong Rok Muthakjagai Mano Haini Bagai Shewoi Rohorna Hinai Dagi Mano Daktino Roshawoi Naharjagya Hinke Buskangni Chinui June Salmarini Simi Shamong Humong Muthagai Toninani Khorai Mungdikha মূল উদ্দেশ্য স্যারকে এই অফিসে রাখার জন্য তাই আমরা সমস্ত শ্রমিকদের নিয়ে আগামী 11-12 তারিখ থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমাদের কর্মবিরতি চলবে আমাদের ফটিক স্যারের বদলি রোধ না হওয়ার পর্যন্ত নমস্কার Shamong Tangri Thani Shewoi Rohornani Tangbatang Belaino Klaisha Haini Bagai Khoroksa Shamong Tangnai no Slaina Bahai Khorang Tishama Te Jobani Khorai Mong Busuk Jorate Wan Sukjaknai Obonotei Shongmong Tongai no Tongkha Bureau Report News